Oke, di sini kita akan mereview kiriman dari Art Media Shop. Ya, coba kita buka dulu. Nah, Nah, ini dia dari Art Media Sketchbook Indonesia. Jadi di sini ini ukuran A5 ya. Jadi bisa dilihat di sini ukurannya A5 ya, panjang 21 cm, lebar 14,8 cm. Jadi di sini ada 80 lembar. Untuk lembarannya pun ketebalannya 110 cm. Oke, coba kita buka. Ini sangat simple ya, simple, mudah dibawa, elegan juga bentuknya. Coba kita buka sekarang. Nah, jadi pertama untuk dalam belajar sketsa bagi pemula, kita harus tahu dulu titik hilang ya, itu sesuai dengan sudut pandang mata normal, itu mata kita sendiri, mata normal. Jadi di sini saya akan menggunakan dua titik hilang yang mata normal. Jadi yang pertama, tentukan dulu titik hilangnya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Kita ambil titik hilangnya itu di sini. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? Ini kita ambil titik hilang. Sekarang kita cari bagian atapnya. Nih, ini lebihkan. Ini kan seharusnya ada lebih 1 meter, ya kan? Ini kan lebih 1 meter. Jadi anggap aja kalau misalnya di sini kalau kita lebihkan berarti dari sini. Ini berarti hilang. Ya. Dan ini larinya tetapkan lagi nanti. Kalau sebelah sini sama juga, berarti dia
Ini lari ke titik hilang A. Kemudian ini lari ke titik hilang A. Ini titik lari ke titik hilang B. Nah, seperti ini kira-kira. Titik hilang A, titik hilang B. Ini udah jadi bentuk. Ini untuk belajar dasar ya. Belajar dasarnya.